салом ҳаводорон ва тамошобинони шабакаи баҳористон. намоиши навбатии донишварро аз шабакаи баҳористон манзуратон мегардонем. чун ҳамешагӣ дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи мо бо иштироки 3 нафар хонандагони литсей ё ин ки донишҷӯёни донишгоҳ ё ин ки донишкадаҳо сурат мегирад ва ин шумораи дуюми барномаи мо аст. дар ҳар як барнома мо доир ба як мавзӯъ ба иштирокчиён саволҳоро пешниҳод мекунем ва аз онҳо ҷавобро хоҳем шунид. ва тамошобинони азиз, иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хонандагони литсей барои хонандагони болоёқати шаҳри Душанбе ҳастанд ки мо онҳоро даъват мекунем. бо мо бошед, бовар дорем ки албатта идомаи барнома ҷолиб сурат мегирад. бинандагони гиромӣ, пеш аз он ки иштирокчиёнро ба саҳна даъват мекунем ва суолҳоро мо вобаста ба таърих, воқеаҳои таърихӣ омода намудем ва бовар дорем ки барои шумо ҳам шавқовар ҳаст ва дар баробари иштирокчиёни барнома шумо низ метавонед аз вариантҳое ки баротон пешниҳод мешавад ҷавоби дурусти худро, яъне варианте ки ба андешаи шумо дуруст аст, интихобӣ кунед. иштирокчӣ таҳти рақами 1 Миҷгона Абдуллоева. иштирокчии таҳти рақами 2 Акрам Сулаймонов. ва иштирокчии таҳти рақами 3 Нозанин Қурбониён. ман шуморо хушомадед мегӯям ба барномаи донишвар ва шумо хушбахттарин нафароне ҳастед ки дар шумораи дуюми барномаи мо иштирок мекунед. ман шуморо хушомадед мегӯям ба телевизиони Баҳористон. саломат бошед. ташаккур. миёддории худро ба телевизиони Баҳористон баён мекунем. саломат бошед. ман шарти бозиро як бор барои шумо мефаҳмонам. ба ҳар як иштирокчӣ Сония Санч ба кор бурда мешавад. шурӯъ аз иштирокчии аввал 6 суолӣ пешниҳод мегардад барои шумо. дар рафти оне ки Сония Санч ба кор бурда мешавад ва ҳар нафаре ки аз шумо вақтро камтар истифода кард, аллакай ӯ як ҷавоби дуруст дорад. барои мисол, агар иштирокчии таҳти рақами 2 ва иштирокчии таҳти рақами 3 ба 4 суоли мо ҷавоби дуруст гардонданд, иштирокчии таҳти рақами 1 ба 3 суол ҷавоби дуруст гардонид ва агар иштирокчии таҳти рақами 1 вақтро камтар истифода кард аз шумо, пас иштирокчии таҳти рақами 1 баробар аст, яъне як ҷавоби дуруст дорад аллакай ва ба шумо баробар мешавад. аз ин сабаб вақте ки барои шумо пешниҳод мегардад, хуб истифода бикунед, суолҳоро бо диққат гӯш бикунед, зеро як маротиба суолҳоро ман бо вариантҳо баротон пешниҳод мекунам. шарти бозиро фаҳмидед? фаҳмост. агар шарти бозиро фаҳмида бошед, пас шурӯъ мекунем аз иштирокчии таҳти рақами 1. шумо омода ҳастед? бале, ман омодам. Сония Санчро ба кор мебарам ва пешниҳод мекунам суолҳоро. вақт шурӯъ шуд. аввалин роҳи нақлиётии ҳавоӣ дар Тоҷикистон кадом сол ба вуҷуд омад? 1932, 1940, 1946, 1924, 1959, 1963. ман омадам. 1924. 1924. саволи дигар. эйнштейн дар баробари фаъолияти илмӣ ба мусиқӣ низ таваҷҷӯҳ дошт. мегуфтед скрипкаи Эйнштейн чӣ ном дошт? лина, сона, пера, омма, скрипка ва худи номи Эйнштейн. ман тайёрам ва ҷавоби ин савол лина аст. ба нишаи шумо лина. лина аст. ташаккур. саволи дигар. асари қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик ба қалами кӣ мансуб аст? Сотим Улуғзода, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Нусратулло Махсум, Темур Зулфиқоров ва Мумин Қаноат. ман омадам. ҷавоби ин савол Садриддин Айнӣ аст. яъне ба нишаи шумо Садриддин Айнӣ. Садриддин Айнӣ аст. бале. саволи дигар баротон пешниҳод мешавад. омода бошед, пас таваҷҷӯҳ мекунем. кӯтоҳтарин ҷанг дар ҷаҳон байни Британияи Кабир ва Занзибар 27 августи соли 1896 рух дод. мегуфтед ҷанг ҳамагӣ чанд дақиқа давом кард?
10 دقیقه، 25 دقیقه، 38 دقیقه، 55 دقیقه، 68 دقیقه و 75 دقیقه. به فکر من جواب این سوال 38 دقیقه است. با اندیشه شما جوابی درست 38 دقیقه است. بله 38 دقیقه. سوال دیگر، مراسم کشوده‌شوی مجموعه یادگاری اسماعیل سامونی کدام سال برگزار گردید؟ 7 январи соли 1985، 23 марти соли 1990، 27 июни соли 1993، 4 апрели соли 1994، 6 сентябри соли 1999 ва 9 сентябри соли 2001. جواب این سوال 6 سپتامبر سال 1999 است. سال 1999 است. بله. سوال آخرین، کدام مواد کانسلیری سال 1938 شخص از ونگریا با نام لاسلو بیرو اختراع نمود؟ رучка، скрипка، خط‌کورکنک، جدول، شیرش و دفتر. به اندیشه من جواب این سوال رучка است. به اندیشه شما رучка است. بله. تشکر برای شما برای اشتراک و شما توانستید که در 3 دقیقه و 30 ثانیه با همه یعنی با 6 سوالی که براتون پیشنهاد شد پاسخ بگویید. و اینک تماشابینان عزیز می‌بینیم که اشتراکچی تحت رقم 1 با چند سوال ما جوابی درست گردانیدند. سوال اولین ما با شما این بود که اولین راه نقلیاتی هوایی در تاجیکستان کدام سال به وجود آمد؟ شما انتخاب کردید سال 1924. این جوابتان درست است. سوال دیگری که برای شما پیشنهاد شد، اینشتین در برابر فعالیت علمی به موسیقی نیز توجه داشت. میگفتید اسکریپت اینشتین چی نام داشت و شما انتخاب کردید وریانت اول لینا. و جواب دویمتان نیز درست بود. احسن برای شما. سوال نوبتی به اشتراکچی تحت رقم 1، اثر قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک به قلم کی منسوب است گفتیم و از میان وریانت هایی که من برای شما پیشنهاد کردم شما انتخاب کردید خب صدرالدین عینی و این جوابتان هم درست بود. احسن برای شما. و تماشابینان عزیز، سوال نوبتی که ما با اشتراکچی تحت رقم 1 پیشنهاد کردیم، این کوتاه‌ترین جنگ در جهان بین بریتانیای کبیر و زنزیبار 27 آگوست سال 1896 رخ داد و میگفتید که این جنگ همگی چند دقیقه دوام کرد. همین گونه بود سوال. شما 38 دقیقه رو انتخاب کردید. احسن، این جوابتون هم درست بود. و سوال دیگر، مراسم کشاده شوی مجموعه یادگاری اسماعیل سامونی گفتیم کدام سال دایر گردید؟ یعنی ما کشاده شوی این مجموعه رو در نظر داشتیم به افتتاح سپاریدن و شما انتخاب کردید 6 سپتامبر سال 1999. این جوابتان هم درست بود. خب سوال آخرینه که برای شما پیشنهاد کردیم، کدام مواد کانسلیری رو سال 1938 شخص از ونگریا با نام لاسلو بیرو اختراع نمود و شما رучка رو انتخاب کردید. من برای شما احسن میگم، این جوابتون نیز درست بود. و تماشابینان عزیز، اشتراکچی تحت رقم 1 توانست که یک باره با 6 سوالی که پیشنهاد شد جوابی درست گرداند. یعنی از این معلوم می شود که واقعا هم این اشتراکچی ما در لیسه همچون یک خواننده فعال است. و یادرس می شویم که پیش از برنامه ما با اشتراکچیان صحبت داشتیم. اشتراکچیان از آن نگران بودند که ما با سوالهای شما جواب دادن نمیتوانیم، سوالهایتان دشوار است. اما چگونه که مشاهده کردیم توانستند که به همه سوالهای ما جواب دهند. خب میدان هنر همین است. البته حسیات و ترس و هیجان باید از بدن دور باشد و من برای شما موفقیت رو تمنا دارم. حالا اشتراکچیان دیگر در نوبت هستند. ما شما رو غالب اعلام کردن نمیتوانیم زیرا 2 اشتراکچی دیگر انیخترش با شما رقابت میکنند. سلامت باشید. تشکر برای شما. تشکری زیاد. و اینک تماشابینان عزیز،
мегузарем ба иштирокчии таҳти рақами 2 Акрам Сулаймонов. Акрам, шумо омода ҳастед барои посух гуфтан ба саволҳо? бале ман омодаам. омода бошед, пас ман барои шумо барор мехоҳам. Инак тамошобинони азиз, шурӯъ кардем. бузургтарин донишманд ва сиёсатмадори замони салҷуқиён кӣ буд? Низомулмулк, Сомонхудод, Исмоили Сомонӣ, Темурмалик, Восе ва Маҳмуд. ба андешаи ман ҷавоби ин савол Низомулмулк аст. ба андешаи шумо Низомулмулк аст. Саволи дигар. аввалин зани роҳбарикунанда дар ҷаҳон Мария Эстела буд, ки аз соли 1974 то соли 1976 он давлатро роҳбарӣ намудааст. кадом давлатро? Ватикан, Гвинея, Гретсия, Аргентина, Сомалӣ ва Фаронса. ҷавоби ман Аргентина мебошад. ҷавоби шумо Аргентина. Аргентина аст. саволи дигар. созмони милали муттаҳид кай таъсис ёфтааст? 27 июни соли 1945, 24 ноябри соли 1950, 10 декабри соли 1955, 16 феврали соли 1958, 9 апрели соли 1970 ва варианти охирон 19 марти соли 1977. ҷавоби ман 27 июни соли 1945. яъне соли 1945. бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод мешавад. нахустин маълумоти хаттии доир ба Душанбе дар китоби Баҳрал Арафа Маноқиб Алхайяр соли 1676 зикр шудааст. муаллифи китоб ки аст? Абулқосим Фирдавсӣ, Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, Саидои Насафӣ, Абурайҳон Берунӣ, Маҳмуд ибни Валии Балхӣ ва варианти охирон Носири Хусрав. ба андешаи ман Маҳмуд ибни Валии Балхӣ. Маҳмуд ибни Валии Балхӣ. бале. саволи дигар. китобхонаи машҳури Сомониён чӣ ном дошт? Соҳиб ушшурот, Амидулмулк, яъне сардори мулк, Кони ҳикмат, Соҳибулбарид, Савонеҳулҳикмат ва Маъхази илм. ҷавоби ман Савонул ҳикмат. Савонеҳулҳикмат, бале. яъне ганҷинаи ҳикмат. бале. саволи дигар. рӯзномаи ҳар як қавму миллат забони ишон аст. қавме ки рӯзнома надорад гӯё забон надошта бошад. ин суханони кӣ аст? Абулқосим Лоҳутӣ, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафур, Мумин Қаноат, Шириншоҳ Шоҳтемур, Мирзо Турсунзода. ба фикри ман Садриддин Айнӣ. Садриддин Айнӣ ба андешаи шумо. бале. ташаккур. ман вақти шуморо низ қатъ мекунам ва шумо тавонистед ки дар фурсати 3 дақиқаву 35 сония ба 6 суоли мо ҷавоби дуруст гардонед. ва инак тамошобинони азиз, мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. саволи аввали мо ба иштирокчии таҳти рақами 2 Акрам Сулаймонов чунин буд. бузургтарин донишманд ва сиёсатмадори замони салҷуқиён кӣ буд? шумо интихоб кардед Низомулмулк. ҷавобатон дуруст аст. аҳсан барои шумо. аввалин зани роҳбарикунанда дар ҷаҳон Мария Эстела буд, ки аз соли 1974 то соли 1976 он давлатро роҳбарӣ намудааст. мо гуфтем ин кадом давлат аст? шумо интихоб кардед Аргентина. ҷавобатонам дуруст аст. ташаккур. саволи навбатӣ ба шумо чунин буд. созмони милали муттаҳид кай таъсис ёфтааст? шумо интихоб кардед 27 июни соли 1945. ин ҷавобатон низ дуруст аст. аҳсан. ва имрӯз ёдрас мешавем тамошобинони азиз ки ҷавобҳои нодуруст то ҳол ба мушоҳида нарасид ва бигзор чунин бошад. мо албатта хоҳишманди онем ки ҳамаи иштирокчиёне ки дар барномаи мо ширкат мекунанд воқеан ҳам ҳамин гуна фаъол бошанд. аҳсан барои шумо. саволи навбатӣ ба шумо чунин буд.
нахустин маълумоти хаттии доир ба душанбе дар китоби баҳраларафа маноқиб алхайяр соли 1676 зикр шудааст. муаллифи китоб ки аст гуфтем ва шумо интихоб кардед маҳмуд ибни валӣ балхӣ. дуруст аст? бале дуруст аст. яъне маҳмуд ибни валӣ балхӣ. бале. ташаккур. ин ҷавобатонам дуруст аст. саволи дигар чунин буд: китобхонаи машҳури сомониён чӣ ном дошт? ва шумо савонеҳул ҳикматро интихоб намудед, яъне ганҷинаи ҳикмат. ин ҷавобатон низ дуруст буд. аҳсан барои шумо. ва саволи охирин: рӯзномаи ҳар як қавму миллат гуфтем забони ишон аст. қавме ки рӯзнома надорад гӯё забон надошта бошад. ва шумо интихоб кардед Садриддин Айнӣ. ман барои иштирокчии таҳти рақами 2 низ аҳсан мегӯям. дуруст аст ҷавобатон. ташаккур. тамошобинони азиз, мо фурсатҳое ки иштирокчиён истифода карда истоданд дар охири барнома мебинем ва хулосаро дар охири барнома бароятон пешниҳод мекунем. аммо шояд шумо ҳоло ҳайрон шуда истодед ки иштирокчиёни мо ҷавоби дуруст гардонида истодаанд. чӣ гуна мо онҳоро ғолиб эълон мекунем? барномаи мо идома дорад ва бовар дорем ки албатта ғолиб муайян мешавад. баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба иштирокчии таҳти рақами 3. бо мо бошед. иштирокчии таҳти рақами 3 нозанин қурбониён, шумо омода ҳастед? бале ман омодаам. омода бошед. пас фурсати шумо шурӯъ шуд. намояндагии кумитаи байналмилалии салиби сурх дар ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол кушода шуд? соли 1990, соли 1992, соли 1993, соли 1995, соли 1997 ва соли 2000. ба ақидаи ман ҷавоби дуруст соли 1993. 93. бале. саволи дигар баротон пешниҳод мешавад, таваҷҷӯҳ мекунем. аввалин автобус кадом сол ва аз тарафи кӣ сохта шуд? соли 1801 аз тарафи Ричард Тревитик, соли 1805 аз ҷониби Сония Матвен, соли 1812 аз ҷониби Ҷон Лауд, соли 1819 аз ҷониби Жалкин Эмин, соли 1856 аз ҷониби Чарли Деннис, соли 1888 аз ҷониби Луин Гарел. ба фикри ман ки ҷавоби дуруст варианти А мебошад. Ричард соли 1800. варианти аввал мебошад. Варианти аввал. саволи дигар: дар кадом шаҳри Осиё соли 1875 аввалин ташкилоти бонкӣ кушода шуд? Алмато, Душанбе, Ташкент, Пекин, Токио ва Москва. иштирокчии таҳти рақами 2 кӯмак накунед. ба ақидаи ман ҷавоби дуруст Тошкент мебошад. Тошкент. саволи дигар: муаллифи асари таърихи амирони манғитияи Бухороро муайян намоед. Сотим Улуғзода, Аҳмади Дониш, Абдурауфи Фитрат, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Сатор Турсун. ҷавоби дуруст Садриддин Айнӣ. муаллифи ин асар Садриддин Айнӣ мебошад. ба андешаи шумо Садриддин Айнӣ. саволи дигар: ватан ё марг шиори инқилобчиёни кадом давлат буд? Фаронса, Британияи Кабир, Молдовия, Гвинея, Нигерия, Испания. ҷавоби дуруст Испания. фикр бикунед, баъдан посух бигӯед. яъне Испания. саволи дигар: расадхонаи аввалин дар шаҳри Душанбе моҳи ноябри кадом сол ба фаъолият оғоз намуд? соли 1930, соли 1932, соли 1927, соли 1934, соли 1957, соли 1965. ба ақидаи ман ки ҷавоби дуруст соли 1932. ба андешаи шумо соли 1932. ман вақти шуморо қатъ кардам ва тамошобинони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3 тавонист ки дар 3 дақиқаву 22 сония ба саволҳои мо ҷавоб бигӯяд. саволи аввалин ба шумо чунин буд:
намояндагии кумитаи байналмилалии салиби сурх дар ҷумҳурии тоҷикистон кадом сол кушода шуд? Интихоб кардед соли 1993. ин ҷавобатон дуруст аст. ташаккури зиёд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. аввалин автобус кадом сол аз тарафи кӣ сохта шуд? шумо интихоб кардед варианти аввал, яъне соли 1801 аз тарафи Ричард Тревитик. ин ҷавобатон низ дуруст аст. саволи сеюм ба шумо чунин буд. дар кадом шаҳри осиё соли 1875 аввалин ташкилоти бонкӣ кушода шуд? шумо интихоб кардед тошканд. Тошкент. Бале. ин посухатон низ дуруст буд. саволи дигар чунин буд. муаллифи асари таърихи амирони манғитияи Бухороро муайян намоед ва шумо интихоб кардед Садриддин Айнӣ. ин ҷавобатон низ дуруст буд. аҳсан барои шумо. ватан ё марг ин шиёри инқилобчиёни кадом давлат буд? шумо интихоб кардед Испания. ва ин ҷавобатон низ дуруст буд. яъне дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Испания солҳои 1936 ва 1939-ро дар бар мегирифт. ин ҷавобатон ҳам дуруст буд. ва охирин савол барои шумо пешниҳод шуд. расадхонаи аввалин дар шаҳри Душанбе моҳи ноябри кадом сол ба фаъолият оғоз намуд? шумо интихоб намудед соли 1932. ман барои шумо низ аҳсан мегӯям ва ин ҷавобатон ҳам дуруст буд. ташаккур. барномаи дуюми мо аллакай рекордӣ шуд. ягон ҷавоби нодуруст. мо натавонистем аз забони иштирокчиён бишунавем, аммо ғолибро мо ба фурсат муайян мекунем ки кадоме аз ин иштирокчиён тавонистанд вақти камтарро истифода бикунанд. пеш аз оне ки ман ғолиби барномаи имрӯзаро барои шумо муайян бикунам, омӯзгори фанни таърихи литсеи мазкур албатта ба саҳна баромадан ё дар нақшаи мо набуд, вале ман хоҳиш мекунам имконият бошад муаллим барои саҳна шумо ба назди мо биёед як маротиба. марамат. шумо омӯзгор аз фанни таърих, яъне имрӯз ин иштирокчиёни барномаи моро шумо ҳамроҳӣ кардед ва ба телевизиони Баҳористон омадед. ман бовар кунед дар ҳайрат мондам. барои чӣ? барои он ки бовар надоштам ки албатта ба ҳамаи саволҳои мо иштирокчиён, яъне ба қавли шогирдони шумо ҷавоби дуруст мегардонанд ва шумо мегуфтед ки ҳамин суолҳо, махсусан ҳамин мавзӯъҳоро шумо ба ҳамин хонандагон боре гуфта будед, ё ин ки чӣ гуна аз кадом методҳо истифода кардед ки яъне хонандагони шумо имрӯз фаъолона дар барномаи мо ширкат намуданд? методи дарсӣ ин тавр аст ки мисол дар вақти мустаҳкам намудани мавзӯъ, яъне баъд аз баён намудани мавзӯи нав, дар вақти мустаҳкам намудани мавзӯъ мо аз маводҳои иловагӣ истифода мебарем ва бо ин роҳ восита дониши хонандагонро каме бошад сайқал медиҳем. бале. ва шумо бовар доштед ки ҳамин шогирдони шумо ҳамин рӯз дар ҳамин барнома ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоби дуруст мегардонанд? оё ҳамин дар нақша буд? то ҷое ки ман маълумот дорам, пеш аз ба саҳна баромадан аз худи шумо саркарда ҳаяҷон доштед. яъне хонандагон низ ҳаяҷон доштанд ва шумо низ дар ҳаяҷон будед ва ман бовар надоштам ки албатта ин гуна ба саволҳои мо, яъне ба ҳамаи саволҳои мо шумо ҷавоби дуруст мегардонанд. бале ин дуруст аст. хоб мо камтар дар ҳаяҷон будем, яъне худ ба ҳамроҳи шогирдон. хоб ин аз худи истеъдоди хонандагон вобастагӣ буд ва имрӯз тавонистанд ки истеъдоди худашонро дар ин барнома нишон диҳанд. ташаккури зиёд барои шумо. мо бовар дорем ки дар оянда низ чунин шогирдонро, яъне чунин хонандагони болояқатро шумо тарбия мекунед, меомӯзонед. саломат бошед. инак тамошобинони азиз, фурсати ҳассос баъд аз чанд лаҳза фаро мерасад. яъне ғолиби барномаи имрӯзаро муайян мекунем. аниқтараш ғолиби даври аввали шумораи дуюми барномаи донишварро. бо мо бошед. тамошобинони азиз, инак лаҳзаи ҳассос фаро расид. чӣ гунае ки шумо мушоҳида кардед, ҳар се иштирокчиёни мо ба 6 саволе ки барояшон пешниҳод гардид ҷавобҳои дуруст гардониданд. ҳамзамон мо фурсатро, яъне сониясанҷро ба кор бурдем ва тибқи қоидаи барнома ҳар нафаре ки камтар фурсатро истифода мекард мекунад аниқтараш як ҷавоби дуруст дорад. ҳар се иштирокчиёни мо ҷавобҳои дуруст гардониданд, аммо аз сабаби оне ки яке аз иштирокчиён вақтро камтар истифода намуданд, мо онро ба даври дуюм роҳ додем. иштирокчи таҳти рақами 2 тавонист ки
3 دقیقه و 35 ثانیه رو استفاده کند. اشتراکچی تحت رقم 1 توانست که 3 دقیقه و 30 ثانیه رو استفاده کند و اشتراکچی تحت رقم 3 نازنین قربانیان که 3 دقیقه و 22 ثانیه رو استفاده کردند با دور دومی برنامه دانشور راه یافتند. کفکوبی از جانب دیگر اشتراکچیان. من بسیار منتظرم که شما اشتراک کردین. تشکر برای اشتراکتان. البته سطح دانش هر سه شما یک خیل است، یعنی مثبت است، خوب است و سبب آنه که وقت رو اشتراکچی تحت رقم 3 با ثمر استفاده کردن، یعنی به دور دوم راه یافتن و شما هم امکان دارید که در برنامه‌های بعدی ما اشتراک بکنید و راه یابید به دور نوبتی برنامه دانشور. برای شما جهان سپاس برای اشتراکتان. تماشابینان عزیز، یادرس می‌شویم اشتراکچیان برنامه نوبتی دانشور خوانندگان لیتسه برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه هستند. اندیشه اشتراکچیان رو وابسته به گزارش برنامه میشنویم که چگونه بود برنامه با شما پسند آمد. اشتراکچی تحت رقم 1 سوال‌ها دشوار بودند یا اینکه نه و برنامه سراول منتداری خود را برای تلویزیون بهارستان تقدیم میکنم و میگویم که من خیلی هم خرسندم که در این آزمایش اشتراک کردم و البته مقصد من از این اشتراک در آن نبود که جای اول را صاحب کنم و منتداری خود را باز یا بار دیگه به تلویزیون بهارستان میرسانم. برای شما تشکر. اشتراکچی تحت رقم 2 مرحمت، شما چی گفتنی هستید؟ چگونه بود برنامه؟ برنامه با من خیلی پسند آمد و من میخوام که باز همین خیلی برنامه ها زیادتر شود و ما دانشمون رو سایقل دهیم و خلاصه ما کردیم دانشمون چقدر هست در اینجا معلوم شد. کدام سوال برای شما دشوار بود؟ بسیارتر سوالی اون که جوابش ارژنتینا بود، انا همون با من بسیارتر دشوار بود. دشوار بود ولی توانستید که شما در فرصت معین، در فرصت کوتاه جواب رو پیدا بکنید. بله. برای شما تشکر. خوب اشتراکچی تحت رقم 3 من همچون غالب آزمون سراول منتداری خود را به تلویزیون بهارستان میرسانم که برای ما خوانندگان همچین برنامه‌های پیشکش میکنند که ما میتوانیم دانش خود را سایقل دهیم. واریانت ها برای انتخاب زیاد بودند و ما یکی از آنها را انتخاب کرده غالب آمدیم. سلامت باشید. تشکر برای شما. منتداری. حالا غالب مطلق برنامه یگان نفر اعتراف نمیگردد، برای اون که شما حالا به دور دوم راه یافتید. یعنی ما در 10 برنامه‌ای که بعد از این برنامه صورت میگیرد تماشابینان عزیز 10 نفر دیگر رو معین میکنیم و با این 2 نفری که البته از شماره اول و دوم انتخاب کردیم در 4 برنامه دیگر شما با دیگر اشتراکچیان رقابت میکنید و همین گونه باز به دور سوم راه مییابید در صورتی با سوال‌ها پاسخ گفتن و استفاده کمتری وقت و بعدا ما در آخری سال بگیم که در شماره آخرین غالبان جای اول و دوم و سوم رو با تماشابینان شبکه بهارستان معرفی میکنیم. من تشکر میگم برای اشتراکتان و برای شما نازنین تشکر برای اون که به دور دوم راه یافتید. و شما هم تشکر زیاد. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اگر شما نیز خواننده این یا آن لیتسه یا اینکه دانشجوی این یا آن دانشگاه یا اینکه دانشکده های کشور هستید، پس بسیار امکانی خوب است با پیدا نمودن 3 نفر از یک دانشگاه یا اینکه دانشکده شما می توانید در برنامه ما شرکت بکنید. سراغ ما کوچه شیراز 31 تلویزیون بهارستان. تلفن برای تماس 221 95 24. تا برنامه نوبتی دانشور تنصیحت و خانواده باشید. خیر.